Ütö günden bugün mine yaha bu qatiska istoriyetinden kapşyakın barabın. Manna luka nikayes turnin olurur. Kini teyince 907 yıllarga Usiyana kazacağa üleliği var bir devlet. Kultura Ministerствода кинени таланнах методи салаячы үлетнан коту сака фольклорун сайыннара өччаттарга көмөлөннөрү иппит очолорга кини бейнүс састага бит. Казачыга 2 ел үлелир кемигер кини элбэх бөлөктөрү дерийер, комус бөлөгө ыры үңкү бөлөктөрү, ону таганан осколага оголого комуска үйрөтен ансамбль дерийер. Эти бөлөктөр улустагы фестивальга, конкурстарга сетилияктык кыттыбыттар. Ол тоорунан жагы грамоталар болалар. Манта бири ағын етінеребит. Почетная грамота награждается Лука Турнин за постановку и руководство ансамбля хомусистов и сядя и за активное участие в совхозном фестивале оргкомитет «Казачье» апрель 1971. Ити казачыга үлелир кемгер кини Томскайдар жегер кетергер сылжан бодоруспу дебет хүддаган. Томскай Егор Николаевич тыгыл педагогический ветерана. Кендики бүлүгө халбакыга осколага директорунан завухунан Аронога әме үлеләбит өрсылларга. Онна Саха Республикатын Россия журналистерин члене бит. Бу Егор Николаевич Канадагырыттар магнитофонун фотоаппаратын ничеге жеребит, онна интерьене жоннору устаребит картыскага онна магнитофонга. Ол курдук бу Лука Турнин кинерге жеркемигер ингер бу магнитофон көстер руку ленташнай этинне кини сетте аудиозапись оңорбут. Ол аудиозапистер аттары булар. Айын тарты комус барайылды томполуса кырырды сәжелер. Булчы тирете әбәнни сафамадыктырыптан комуданын комуска сүлүку ыры туругур осас тулаанап тыла Лука Турнин мелодията. Сетте запись Удик Максимов мелодията. Же эти аудиозапистер манна таттара хайта калбеттен туна билин кепсибин. Егор Николаевич бүтүн кени кергене Томская Харитина Афанасьевна бүлүгө халбакы галурор. Кени педагогический ветерана учуталары династия хайката. Кергенин материалларын кичилякты гура хечебит. Онна иккетинче 13 жылдакка манна кыйга сенигер жарбай келер. Сені Томской Егор Дмитриевич манна күтөт. Кыйга келен баран Лука Турнин мана төрәбитин истен, музей барын истен, Сусанна Николаевна наха кепсәбитигер мин кытты көссөр. Онна бүлүгө жетигер эти аудиозапистер балдарын кепсир. Биги көрдөйүтнөн дөйдүтүгө тиен баран эти ленточный записи гитар. Онна бу хатысканы гитар. Музейге меха бу өтүкөлтен улахан стационарный магнитофон белектебиттере. Бу магнитофонга жеметти ленточный записи истен көрдүм. Ол кенеттен компьютерге кайда келерек качырын токуйдабыды. Ити кемге кыйга мактуй бинегенти иникенти шоробна ити программанын жарыктанан үлелир эте. Кини хаджа бу магнитофону записи жемин бердим көрдөстүм. Иникенти мактуй наха шүйдүк программатынын компьютерге келдерен диске муран меха бербете үрдак тугалар өлөнү орбута. Ол дискени ылан мен өтүк көргө театрга фольклор методигер Егорова Майя Гавриловна бербетим. Майя Гавриловна элитигер жабы хүрдак сыналар өлөнү тутан театр музыкальный студиятыгер берен онна тыгын угун арастабыттара. Оны наха шөй ка амуроннар подарочный диске болбута. Ол дискени элбах комусчуттарга
бәләхтә быгытнан, онда приста быгытнан түңәп биттере, онда билген эме тухана хайчарлар. Билген минеһәгә ити запистен ихитнере минне бу кинигени көрдөрөбүт. 2-17 хыллака Лукатумнин туна киниге таксыбыта. Екатерина Петровна Чакырдына Иридил, конечно, Соломонова тахарбыттара. Манна ушонайдар, музыковедтар, статьялара, ахтылар баллар. Onu tahanan anıgı elde bilinen QR kodka Lukatумнин oğullu bu da zapistara ballar. Bu manna kazaçıga oğullu bu zapistan min heqa ihitnerek bağırabın. Ol zapisata sakalı tak motivtarıttan kumudahın diye. Bir sılavnara tüger oğullu bud. Ayda zapis. Битеһигер мен Егор Николаевич туһунан кергене Хартина Фанасьевна Хурибутуттан ағам беребин. Мен тугуда өлеләбиппин, жон туһатыгар тахардахпытына. Олата мен үлем сенада биллибет кылар болу дире. Онан бүт атталар туһага тахаран эллерден сүрдән үйрәбин диен суруйбут Хартина Фанасьевна Томская. Бу комтага деген мактал.